le dumedisa ke Pastor Phiri o 15 minutes of power. E re bala lentswe la Modimo bukung ya Luka chapter 15 verse 4. Morena Jesu o fa setshwantsho ka modiši a ile a lathelwa ke nku e tee a ena le dinku tše lekgolo. Out of 100 o dimela nku e tee. Bible e tlhalosa gore modiši a tšea nako ya gagwe ya gore a tšee dinku tše 99 a di bee in the pasture. Go bala Bible ya Good News e re a di bea in the pasture. A di beile in the pasture a tsamaya a lata nku ye tee. Gomme a hweditše nku yeo ye tee a e rwala maeteng a gagwe. Ge a fitlha gae ke moka a bitša bagwera ba gagwe wa diwa monyanya mokete o mogolo wa o celebrate gore nku e be e timetše e buile. Ngwane se ndumelele ke ape le wena ka patience, ke apa le wena ka go ba le pelo e telele, ke apa le wena ka taba ye ka baka la gore e botlhokwa kudu ene ile o thusa. O ba le pelo e telele ke eng? E ba tlhalosa ka patience ba re is the capacity to accept or tolerate delay or problems. Yo mongwe a e tlhalosa gore patience is a virtue. A re la gore is the ability to wait for something without getting upset. Bale e re ke tlhalosa ka botse e re apa ka kgotelelo o ba ka pelo e telele re apa ka bokgoni bja o amogela e dilo di kheleka mo bophelong le dilo di ata tša leka dilo di ata di se tšwelele ka nako e re lebeletšego ka yona. Delay e gona ebile le mathata a gona gomme e o kgona o ba le kgotelelo ke e dilo di leka goba mathata a eta wena wa no sala o eme a o sikinyei le ye mathata a eta a o sikinyei le ye meleko eta o kgona go leta wa letela ntle le go nyama ka lebaka la gore o no le patience. E re bala mo lentsweng la Modimo bukung ya Luka chapter 15 verse 4 re bona ntho ya mathomo ye modiši a idiago ke ya gore o thoma a boloka dinku tše a bego le tšona in the pasture. A pasture is a place where they feed, is the place where they graze. Ke mo di ja ona ke lefelo la phulo. The translation tse dingwe di re o bea dinku tšawe in the desert, o bea dinku tšawe in the far country, o bea dinku tšawe in the open space. Mara ke khathile ke ya gore o di bea in the pasture mo di khona go fula gona. Nako tše dingwe he o ka re o ina le 100 ranta wa dimelela ke ranta o ka se tshwenyele o ka se be le taba o ka se belaele ka lebaka la gore o na le 99 ranta. Mara modiši yo wa go ba le pelo e telele a lathetšwe ke ranta yena o sia 99 a e bolokile ga botse a lata ranta. O sia dinku tša o lekana 99 a di bolokile ga botse a lata ye tee. Baebele e bontšha gore ge a lata ye tee o a sepela a eta a e nyaka. O tsebe gore nku a e tshwane le koloi. Koloi e khona o tšhelwa tracker, bangwe ba tšhela le tracker tše pedi ba khona go bona gore na e ka ba e le mo kae. Mara ge e le nku yona nku a e tshwane le koloi. Nku e itimetše e tsena o ngwe le o ngwe. Modiši le yena o tshwanela ke go ba le pelo e telele a tsene ka gara masodi ka gara masotšana a nyakana le nku o ba o fitlha a ikhumana. Nka moo moopedi we mongwe a opelela a re wa zola wa funa yotwa ye lahlekile. O tsena ka moka le ka gara di-cave a nyakana le yona o ba o fitlha a ikhumana. This is the patience ye e ka rego bjalo ka mothlanka wa Modimo o thoka go ba le patience ya o nyaka dinku tšeo di timetšego. Ka dinako tša dingwe o gola ga kereke a se ge fela o ena le batho ba bantši ka gare, a se ye fela o tetše kereke e tetše o ena le overflow. Mara ke ge o kgona o khipa bao Modimo a o file o bona ka moka ga bona. O na le ba bangwe ka re a lešaba le letetšego mo kerekeni le ka re overflow a bago ge o ka nyakolola ga botse ba dusitše ke ba ba bego gona. Gantši ye batho ba tlogela Modimo e ba e ka baka la ba ba setšego ba tseba Modimo ba le be o nabo ka mo kerekeni ke bo bona ba bego le bothata bja o koba ba bangwe gore ba sepele ba tšwa ka gare a kereke. Lebaka e le ene they are not in the level of a pastor. A ba lefelong lego ba bolokegilego a ba ka gare a level yego ba rutilwego gore ba kgone go khipa ba bangwe. E kereke e godile
di ge re sa re latlhegelwe ke bago ba dile go pele, di ge re kgona go khipha bago ba dile go pele, re ba khipha bjane ra ba fa lentšu ke mo dinku re di bonago di le on the pasture, re ba fa lentšu o ba o fitlha ba gola, re ba fa lentšu o ba o fitlha ba tala ka lentšu. Ge o eta nku ye nngwe e thotša ka bakela re bona ba na le lentšu ba e fodisa. Ka dinako tše dingwe re tšea nako ra tšea le resources ka moka ga tšona ra di šomisa, o lata dinku ka nte gore di te ka kerekeni, re a di lata ka nte di lwala mare di fitlha ka kerekeni ja lwala double ka lebaka la gore ba ba beo ka kerekeni ba na le bolwetši ba lwala, a ba beiwa on the level of a pastor. Baebele e re modiši ga a fitlha moo a nyaka nku ge a ikhumane wa e rwala a e bea maeteni. Ka dinako tše dingwe ka o thoka pelo e telele o ka no re ke ba reretše ke ba file lentšu ba tseba tsela a ba ye kerekeni, ba tseba tsela a ba boele kerekeni, mara o nyake ya pelo modiši a khumane nku o wa e rwala a e bea maeteni. A šomise level ya go leader. He doesn't lead the sheep but he carries the sheep. O na le go ngwe ka baka la patience, you don't have to lead. When you lead wena o sala morao ba eta pele, mara modiši o re nkuye a ke nyako e sala morao ya eta pele, nna ke ta e rwala ka e bontšha tsela ka sepela le yona. Ke ka lebaka la modiši a e rwala a e bea maeteni a sepela le yona. Lefase le ya ba gobatša batho, lefase le ya ba senya batho, ba bangwe ba nyaka o boya kerekeni mara o na le dithoni tša o boya ka kerekeni ka lebaka la re o gobetše. Lefase le mo gobaditše, ba bangwe lefase le ba gobaditše ba lebala le tsela ya o ya kerekeni, a be a active ka kerekeni a šoma kudu a šomela modimo mara o no le dithoni tša go boya. O nyaka modiši yo a ka yao a mo rwala a mmea maeteni, o nyaka modiši yo a ka creator o nako ya o dula fase le yena a mo encouragea gore a boye kerekeni. Baebele re a fitlha le nku eo o fitlha a bitša ba bangwe a ba bitša re ba gwera baka nku ele be itimetse ke ikgweditše e tang re celebrate a re nyakalale a re thabe ga o be le mokete re thabe re celebrate o boya a nku yewe ke ene ke identity ka baka la re nku e be e sepetse bele e tshwantse gore e be ya lešaka lewe e tsebane le tše dingwe e be ya lelapa lewe e ke hwetše e amogeleile. It takes patience to grow a church, it takes patience to grow a ministry. Zinyaka o ba le pelo ye telele, zinyaka o ba le pelo yeo o ta khotelelago o re godiše le o le boima mara wa khotelela o re godiše. Ngwane se le mo bophelone o nyake ya pelo e telele, lelo a di no diea dilo di a diwa, dilo a di no tšwelela dilo di a tšweletšwa, o nyake ya pelo e telele. E re ya ka ra dithuto gore go tšwelele dithuto di tša gago o thoka go ba le pelo e telele. Ba bangwe nka ye mmotšolo e a re ya lebetha mara ngwane se to loka e ba le pelo e telele, khotelela go bala, khotelela o tšwela pele ke re o to loka. Ba bangwe o ile o fitlha bogadi wa o tla re bjang gadika o boima wa fisa wa baba o ka re o ka ngala wa tsamaya dilo a di tlhakane a di tshwane le dikholo tsela tša di-midnight call le šomisa di-free minutes and night shift. Reality is not theory. Tsela le be le dia le bolela ka founu a se tšeo di bona o ka ra lenyalo mara ke nyaka o opela e ba le pelo e telele. Zinyoko thakana nako tše dingwe o bona baagišane dilo tša bona di thakana, dilo tša bona di phakisa ba tsentšha dilo tša go fapana-fapana. Nako ngwe ba le pelo ya gore ba kgona bjane o bile le pelo e telele. Ba bangwe ba tšere nako ba investor, ba tšere nako ba bea mašeleng a bona, ba tšere nako ba kitima dilo, ba tšere nako ba ke tarafa, ba emisa le maeto, ba emisa le menate e le ka baka la gore ba be ba ena le koulo ba nyaka go fithelela se sengwe. Pelo e telele e a patela, o ka ba le pelo e telele o ka se eme mo gona dilo tša o di to fetoga. Mosadi ke yowe banna o ba bile a roma bana ba Penina gore ba e ba mo thuse hao mo a be o bjale a be a fela a o twa mantsi a o seloke yo Penina a mo kota a bolela ka tsela ya o seloke a mo kuša bothoko mara re bona mosadi a thoma o lla a llela modimo ka re thapelo ya gagwe a di ya ka pela ngwane se go rapete
ebile wa ke budzisa gore ka ne nna ke rapela bjane, ka ne nna wa modimo a ke yang karabe, ka ne nna wa etsa ka di sa loke, wa etsa ba bangwe diphakisa tsa dieya. Re bona ka nna a nwa a ya tempeleni, ebile a budzisa re mosadi wa e o bolela o le nosi, ka ne go nwele ntho e be e motsenila gore nako le nako ba bolela ka seemo sa gagwe, o ba rapela ka seemo sa gagwe, a llela modimo a ba fetola thapelo a re morena he o ka mpha ngwana ke tlo tšea ngwana yo ka modisa tempeleng ya gago gore a ta o šomele, he o ka mpha yena nna ke tlo o fa yena. Modimo a o tla thapelo yawe ka morago wa pelo e telele. O no dilo tse dingwe di tlo dieya mara di nyaka pelo e telele, modimo to o araba, di nyaka pelo e telele, modimo to dia mabatla to buleya mara di nyaka pelo e telele, di nyaka pelo ngwana bo pape, di nyaka pelo e ba le pelo e telele. Nako ngwe a re o tšhepela tsela ya khota, dilo tsa ona o ka ra di fiti mafelelone, e ba le pelo e telele. Nako ngwe o tshepisitše gore le ya divosiwa mme boadi be ya fela dilo di a tshinyala, di nyaka pelo e telele, e ba le pelo e telele. Nako ngwe o tshepisitše gore ya retrencha neng mešomo ya fela, ke emo ka economy ke ya thobaetša, dilo a di sa sepela botse nageng ya rena, dilo di a tura, dilo di fetogile, o boima ke mathata e ore wa lebelela re ka re a darkness mabone a phima. Nako engwe le engwe dilo di a phima, a o tlhakane selo ka mešomone ba thoma o retrencha ba fokotša batho, mara ke apa le wena na se kere e ba le pelo e telele. Leodimo le to o apela, o ngwe a tsenya ke wena, leodimo le nyoko apa, o ngwe a tsenya ke wena, leodimo le nyoko theua, e ba le pelo e telele ka ra khemo ka kheo, e ba le pelo e telele ka re ya bana e le le ka le tšeo le mo isa sekoloni le yena wa faila a zeloke wa boya, a o loke selo mara e ba le pelo e telele. O eno le pelo e telele, leodimo le to tsetwa, modimo to tsetwa, modimo to wa raba. Nako engwe dile ye nngwe e lokisa wena, a se gore modimo a tsetwe, modimo ka lokisa wena ore o be le patience, o be le pelo e telele, o kgona o khotelela zilo ze kia thakane, o kgona o khotelela zilo ze ke thatafa. Nako engwe company ke o ithomile mara ore ke a lebelela le motho yo ka re wa motshepa ayo, e ba le pelo e telele, se to ba tsa loka, e to ba ya fita nako ya gore ba twisise, e ba le pelo e telele. Re bona mosadi a botsa monna a re wena Abrahama na be a ke bele ngwana, di a polane ya gore o nyake mosadi wa gore ta o beleya yo a dauma o to robitšwa re ke mmelei, o tlo ta beleya. Mosadi a tsena a tsene, mosadi a beleya ngwana re ke Ishmaele, bele a thoma o telela ka lebaka la gore o ba beleile le ngwana yo wa dikgomo yena ba sa beleya sa bele ngwana, a thoma o telela. Mosadi wa Abraham a re nna nka se kgone o khotelela, e re ke o botse ngwanesu o re khotelela, kwela pele o ke khotelela, o khomobitse wa o ta o beleya, kwela pele o ke khotelela mosadi ya yo wao, le etselo tsa o se ke ya thakane khotelela, le ya thakana le mathata ke ya feli khotelela, le emeleko ya weita e salane morago khotelela monna ya yo wao. Ba bangwe ba bolena mokhumane ya khenwa mara wena o nyaka re do ba miracle wa gore a phakisa le tšeo no a tsene kereke mo la le thakane ebile le kereke le ke ya tsene na se ke nyaka o pela ngwanesu, e ba le pelo e telele, mo khotelele se toloka. E re bala lentswe la modimo bukung ya Genesis 26 verse 21, Bible re haile Isaka a tsosa didiba tsa bopapawe a tsosa ka moka tsona. Then Bible re bathanka ba kwela pele ba bula ke kngwe khidiba, e re mana ba a fita a thiba khidiba ka kheo, e ba thibile khidiba kheo a kriya lina Isaka a rinkidiba ka dintwa nkidiba ka diphapano ba kwela pele ba bya khidiba ke kingwe e ba bile khidiba kheo. Bible e re yes mana ba kwela la beabe, e re go botsele na ba le labe mara le wena o ke labe o ke fele pelo ba kwela la beabe ba thiba khidiba kheo. Isaka le yena re ke kriya lina a ke falina re ke we khidiba ke khidiba ka bonaba ke no le manaba ba nsada moraong khidiba ka bonaba mara wa felela mowo, e re ke apele wena ze ke fele ka runo le manaba, ze ke fele ka ro ba tsibile, ze ke fele ka ro ba boni, ze ke fele ka ro ba usada morao yo bya khidiba ke kengwe ai bya khidiba ke kengwe. Bible e re yes khidiba ke o ba ke daba ka mosala morao a kriya lina
a re modimo o re diete rumu, modimo re bulete mabadzi zito fita modimo o to bula mabadzi leodimo le a tsebona leodimo le a tsetwa ngwane se ke ya o pela o ka re modimo a ka o apesa ka o se fele pelo. Buku ya Bakolosi chapter 3 verse 12 e re belo ka bana ba modimo ba khethilwego ba modimo a ba ratago aparane o ba le lerato, aparane o ba le kwele bothoko, aparane o ba le thuso, aparane boikokobetso, aparane boleta sa mafelelo e re aparane o se fele pelo. Di a opela re modimo a o apese ka o se fele pelo, di a opela re modimo a o apese ka o se fele pelo, modimo a o apese ka o se fele pelo. Wena o fela pelo ebile o imile o mmelene e o fela pelo o fela pelo ka tsela ye o toba wa effecta le ngwane se no dilo nka itse modimo o imisitse ka tsona tse legolo mara o tshwana go re o fela pelo o ke fela pelo tse taloka o ke fela pelo nako ya o bele ya ito fita o ke fela pelo nako ya breakthrough ito fita o ska fela pelo e ba dira dibe ba ke gwelela o ska fela pelo e batho ba o sibe modimo ba gwelela nako ya o ito fita mo Psalm o re a tlhalosa o re ya bona e tshwana le lebulomu e letsatsi le thaba le topona modimo o o fatsa tsebotse o ska fela pelo mo letele ke kale o re ke nyaka lenyalo o lekile le ngwana Facebook o re am available yes mara out the motho ba ba tao ba gloria medai ba nyaka o raloka na se ke ya upela o ska fela pelo gwela pelo o kheletela modimo gwela pele o kheletela modimo gwela pele o kheletela ke khala le re le ya gereke ele dia de fundraising tšhelete ya ona a e be ya fita le 1000 rand ebile o nyamile ro ka re dolle tshare dona tsena ka ra mokhokho gwela pele o ke fela pelo bolokani ya lebe onayo modimo to romela batho ba o tla supporta ministry ke a rapela ka lebitso la Jesu modimo a phagamilego disa ngwane sekiyo a se ka fela pelo modise ka ra seemo sa gawe modise ka ra ja kopana go le tsona ke a rapela moya wa matla moya wa utia moya wa utisa moapese in the name of Jesus. Father, I pray that they may not give up. Asirna ba ulatala theulo asirna ba umela morago asirna ba unyama asirna ba unyamiswa. I speak life in Jesus mighty name ka lebitso la Jesu, amen.